disciplinary committee pa FDC gitike plan mi Lwongo Besigye charaka munyo Koko mati kome ngoma time Koko tika wije ni Besigye otimo mobilization charaka neno ket make bolo kwere kui ite tedero iwiyali giwaji ni keto FDC uchung kwere kumedi Besigye pe ko roko cha mitimo gi moye kana tiati ite pate FDC kari bena ni ene yo chao FDC PM FDC kumedi iyo pokario watiki FDC na janankumbi watiki FDC Katonga ina janankumbi ni president eke kometie Patrick Amuriat Oboy kitim mamege gen gitika managing FDC ento tie jomano wako kwa yar munyo tampa Patrick Amuriat Oboy malupe kiloko mchiane magi wachini gugam kibot NRM ma FDC weng wachini that is that money oweko jomo kene ongite oki FDC ngulu ko Besigye e Katonga kamenoni kumbeti pate pa jomati Katonga ni president gimatika tich pitotono ene tie load Miami Kampala mano Irias Lukwago ikin Lukwago tike chwak pa Besigye Lukwago tike chwak pa ambassador Birigwa minoni gen wengete fraction anoni so tele ikin FDC fotika kelo pera mateno ento po ngeya akakwa iki Lwongo Besigye inyim disciplinary committee ka disciplinary committee ni ada tike kero maramo miyo foot matiati i Dr. Besigye anyway wa we mecha wa korneno ket ma woro kwede kidong ket matum kwede i WANG-OO TV wa beru ka kelu ngoma tikatime kidong ngoma no wano winyo mano okaro ikin peny mano gimu karo manok ya chela ria dek